Pulit ke Khlad kila rakhe Kynmaw kurpang ke Pulit ke belayap bad IT haba kedang don hakakam. Kene ke jing Kynmaw bad Burom golong bad yathu syakapathai bakas Snam ke ba Lynkien kan om sep ai namna ke syakri juki kari. Kene ke jing Kynmaw Burom ke dai ke ba Hynrei bala pelong mentak sengi ke apoi dari Urisau Jalpsan Hasilong Police Headquarter rengkat kue Jeka. DIG Eastern Range Debis Almarak ula pentip ba barok ke Pulit ke bala IT ya ke jing im kidan Sispa from Ngut ha India habdeng ke si tarik unai lu ajal saw haduk lai pui tarik unai la ajal absan umarak ula puli ru ai keteng jing ni Pulit ke balen la de nam takari nadu ke jing yo lai kari kidan haduk lai pun haja san spa ngut ke Pulit ke bala klon yap haba kidan hakakam kentup sispa ap kendai ngut na Khlad habdeng Snam kat kendai spa nyop nyau haduk ajar absaw haka juga po ke Director General Police ke kong ida sisia nongrang rengkat kiwe gi Pulit officer kila bu sentiu haumot jing Kynmaw jing ni gi reulen na de ha Police Headquarter Shillong ka jing Kynmaw Burom ka ni ka sengi ka dai ha sen ke ban nengkong ban pulong ha Police Headquarter Shillong namal bahagi Snam ke ba baju pulong ha Police Reserve Maru Snam ya ka jing Kynmaw Burom ya ki Pulit ki bla Khlad no ni ka Police Commemoration di la rakhi ha ka apoi tarik Urisau Kumba Julong. Wife of late Jiten Kulkalam PPSI to kindly later meet. Coach, Constable Anondo Coach. From ITBP, Head Constable Snam Ibomcha Singh. Head Constable Sunil Kumar, Constable K. Rajesh, Constable Howard Amar Shamrao, Constable Zafar Iqbal. From SSP, Inspector Sankar Sarkar, Assistant Sub-Inspector Ashok Kumar, Constable Ganesh Murthy D, Constable Akhilesh Gupta, Constable Shivpal Singh, Constable Rajendra Prasad Banviya. From NDRF, Constable Surendra Das Notyal. From RPF, Assistant Sub-Inspector Ramesh Kumar Singh, Assistant Sub-Inspector Hari Narayan Sarkar, Head Constable Mandala Srinivasa Rao, Head Constable Theodore Soreng, Head Constable P. Ayapan, Constable Badsha Singh, Constable Sanjay Omprakash Mishra, Constable Shrikant Venkat Wakmale, Constable Arvind Tomar. Thank you and Jai Hind.